mwumvirisa mwibaza hajya ngo nari kuhava natabawe najya amasengesho Dawidi cyatumye agira ingorane yasivye kuja ku rugamba atira ubunebwe yicarira ku kigwa aranezerwa ibyo bikorera gutera ubunebwe ibyo bikorera kuzanira ingorane bunebwe bwo gusenga bunebwe bwo kuvugana n'Imana bunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana bunebwe bwo kutikanja bunebwe bwo kunyegeza bunebwe bwo kudakorera Imana bunebwe bwo kutaririmbira Imana bunebwe bwo kutitanga mu gikorwa cy'Imana bunebwe bwo kumvira yandi majwi muri rindi yavuze ngo senga ubudahumeka. Haleluya haleluya aho ndarengana ndagenda niswa nuko ntagize ubunebwe bwo gusenga. Undi munsi nibuka niko ndasenga mu gatondo ka kare nari ngiye mu gikorwa cy'Imana mfata ikinga nurira nagenda nk'ibirometero bishika 15 ngiye kwiga ishuri ya Bibiliya ndagenda mugabo nkuti ukajya ntaraba numva ijwi rimbira ngo senga ndasenga numva niko ndasenga mvuze ngo amen ijwi rikambira ngo subira usenge ndasenga kabisa hari saa 10 ngira saa 11 nditse ndarangiza ijwi rimbira ngo senga ndavuga turugendo ngomba ndaruhebe ngomba senga ndasenga hamaze gushikana iminota 30 numva ijwi rinambwiye ngo genda sawa chanurira kakinga kanje moya mbiri ndakurira ndakanyonga ni kilometero kimwe ngomba gukata kutango nduge mbona imodoka iyo nkatiye imodoka sinzi yo yajiva yacanya amatara afata fire biranka akasakata ibiyondi niravye kutango ni ruhande yanje abari hari abakoma induru shoferi nawe mbona akoma induru nanje ndaburi yonja niyomva sinzi ikintu cyatera ikinga rinarihindukiza gutya imodoka nayo birahindukiye yikubita mu manga ruguru nambe subiyeyo icatura bishikanya na jeto akaja ruguru na jaruguru akajeto tuza kwitanga imodoka imwe yagiye hariya nanje naguye hari abari hariya bose bakoma amashi umwanya ntangura kuvuga ngo haleluya ntangura kwibuka ugusenga senga kura fashi ibihe byose kushikana kuri data iza Undi munsi hari saa 6 y'umurango ngiye gufata urugendo rwo kuduga mu gikorwa cy'Imana ahantu mu musozi twari abantu batatu turagenda oya nitangurana ati dushime Imana ngira umukobwa umwe ati senga Imana twari kumwe na musaza we na jewe agisenga ararangiza ahejeje numva ijwi rimbwira ngo subira usenge tabwira musaza we ati senga nawe arasenga asengera urugendo ahejeje ararangiza ambwira ngo tugende numva ijwi rirambwira ngo oya dusenge cyangwa gusenga ndasenga numva birase komeza ndasenga bonga babwira ati mwe ntabwo babwira ngo musenga teka twe twarangije cyangwa kumara numva ijwi rimbwira ngo dusenge ati sawa reka dusenge turasenga ituro ya mbere turo ya kabiri turarangiza abo bakavuga ngo amen cyangwa mbandanya senga ndasenga isaha yose
zirahera. Yejeje numva ijwi rirangiye ati genda. Turahaguruka turagenda hari ahantu twava mu ibarabara duca mu kayira k'akarundi turagenda turatambuka gutya hari utwatsi tuhazungurutse turatambuka tukira ahantu ya regine ruhande y'ahantu hari baraje y'amatara cyane hari osubse y'amatara yo mu Cibitoke cya Rugongo ndambutse gutya numva ikintu gifashe ukuguru gutya kumenga kwafashwe ukamenga n'umugozi wagufashe umva kuragumye ngo mbandanye kumva bikana numva ijwi rimbwira muraba hasi ndabyo gutya nkabona hasi ibyatsi mugabo ukumva no gutambuka ariko kubera kuri mbere nkumva niko bandanya cyari ngomba ko ari uko kubandanya ngo kugenda numva ndi mu rugamba rwo guca imbere kamenga n'umugozi nakwega gutya ukamenga hari ikintu kiguma gisubitse inyuma gutya numva ijwi rimbwira muraba hasi ndabyo hasi gutya gutwatsi ngo ni ibintu umenga ni inyama imisoso y'inyama inyama ibintu by'inyama ndaraba gutya nkabona ibintu by'inyama iruhande y'ibyo binyama nkabona ibintu biguma bikibibatse gutya aho rero mbese ukuga sinzi ngane mfashe akagombo gutya kagakotikoti k'imyumbati ndapfuna gutya twari mu myumbati ngira gutya utwo twatsi sanga bya binyama nabona n'urusato rw'uruyoka rwasamye akanwa kwa Rugisuku imbere hariya mu kanwa bimwe byaci bibatse gutya n'ibi by'inyuma ibi byose byizinze byaziritse aho hantu gutya mbona ikintu kimeze uko hariya rero nabona imbere mu kanwa cyasamye kimeze uko nanjye numva ndatugumiye bikanga ko ngenda biranga ngira wa muntu ate araza gutya arasimba yikubitari nanjye wamenga ni kinya cyamfashe aratarangwega ashira hariya ngeze ahari umvugo bagurahetse ndakiraba nsanga kirapfuvye kitamba kuva turongera turiruka kirasubira ngo tugeze hariya turiruka none tutangura kubona ishyamba ryose ririko riragira gutya hirya no hino muri twatwumbati tubona rirazungurutse kimanuka turakiraba tubona kiragororotse rero we dukoma induru turiruka tanambura kwibaza ugusenga haleluya ariko nta muntu ari hano batere haleluya y'amasengesho niyo yafashe kwa kuguru aho nokubise muri ka kanwa kugira ngo gice giteranya hari marayika yaciye afata ukuguru haleluya hari ibyobo shetani yimba kubera gusenga ntukagire ubunebwe bwo gusenga haleluya reka kugira ubunebwe marayika cyaraza afata ukuguru kugira ngo mbikuje mu kanwa k'isato kubera iki numva ijwi senga abatari bake hano bumva ijwi ribabwira gusenga bakagarariza icyo gituma bariko baragwa mu ngorane icyo gituma bariko baragwa mu rupfu icyo gituma bariko barahomba icyo gituma bariko barabura umugisha wabo icyo gituma ubukwe bwabo buriko burahagarara icyo gituma urudandazwa rwabo buriko burapfa icyo gituma abagabo babo bariko barapfa icyo gituma abana babo bariko barapfa babwirwa gusenga iyo basenga kubw'umugenzo iyo basenga kuko babwiwe amasengesho y'iminsi 21 niyo baje hano naho bakaja kubera basubizwe bagiye gusenga bariruka bagasenga bageze guhira ntibasubira gusenga yasengesho basenga nijyari ndagushima abantu urakoze amen bakaja mu nyame senga icyazaniye Dawidi gora yagize ubunebwe bwo gusenga haleluya ubunebwe bwo gusenga gashize Abisirayeli mu ngorane ubunebwe bwa Dawidi bwakwegeye umugore ubunebwe bwa Dawidi bwakwegeye umugabo ubunebwe bwa Dawidi bwakwegeye umuryango ubunebwe bwa Dawidi bwakwegeye haleluya yaraba ubunebwe bwa Dawidi bwatumye abahungu babo bicana hageze igihe Abusalomu yica uwo bavukana sibyo gusa Bibiliya irabivuga na teoloje zirabivuga abayuda baheruka gupfa imiliyoni zirenga 6 z'abayuda hariya mu
ukicaulia ukanasamba